Предприниматель быгытынан bir түннүгүнөн регистрациялык сөп болду. Жокускайга бүгүн bir келиме регистрациялар кийин алынна. Түннүк регистрация бары көрүнгөн. Сокон көрүүтүн индивидуальный предприниматель сударыстыбына регистрациятын этенне ону таханын бааханы кахайыстыбан налог төлөбүрүн барытын оңурукка сөп. Эти тугунан налоговый служба федеральный инспекциятын онна саңа кен салаятчылары ихетинлердилер. Бастакета быгытнан 16 район бия холбосто. Бүгүн талы 16 район бирисүлөтөгөр бар предпринимательлери, онна кайсына тереттелер. Бары регистрационный действияларын бия кийинетилер. Олар именно Жокуская кенекилен документ берер болбатактыр. Они районга территориальный бибет инспекция, районга бар инспекция ветеринарный документтарын береттерин сөп. Только быгары лагына бу кийиненне. Олар сыйга таксырына гаятырга, онда предпринимательлерге, кайсына территориялерге условияларын топсырырга, киндерге удобствоны өстөби оңоран берерге сыллак сылыктак бу единый регистрационный центр интерилине.